Reka mbabwire iyi ni impano kabisa. Reba iyi nzu nkuzaniye urimo kureba imbere, urabona yuko ari inzu nziza cyane. Iyi nzu nta kintu wayinenga. Iyi nzu ifite ibyumba 4, dushe na toilette 3, parikingi n'imodoka 3 ziparitse neza cyane. Iri hano mu Busanza, hano hafi y'uyu muhanda aho bakoze uhuza Busanza na Kicukiro. Iyi nzu irimo iragurishwa ku giciro gitoya, miliyoni 100 zonyine z'amanyarwanda ukibikaho iyi nzu nziza gutya iyo urimo kubona. Reka mbabwire, iyi nzu ni nziza pe. Ibaze ko uhagaze ku kabariko kayo uba ufite view imeze gutya, kandi ni cadastre ntago ari etage. Twinjiranye hano turahita duhingukira kuri salo nziza cyane. Urabona ko ari salo nziza rwose iryoshye. Ni salo kandi irimo plafond nziza ya gypsum na TV stand nziza cyane. Iyo tuvuye kuri salo dusanganirwa na salamanje nziza cyane. Salamanje kandi murabizi aba ari umuturanyi w'igikoni, urabona ko ari sawa cyane. Nibutsa ko ingi aba ari short video, full video ni kuri YouTube channel ya Kigali House, kandi mukomeze mu following munakore subscribe.